ovaj put mislim da smo stvarno zaslužili da se tamo plasiramo. Dali smo sve od sebe, pobedili smo najveće konkurente koji su nam bili i, kažem, uhvatili tu posljednju kartu za Pariz. Olimpijsko selo je jedno ludilo, stvarno. Rekao sam, 10.000 sportista, fokus jako lako može da vam ode na neku drugu stranu, plus ove današnje telefoni, društvene mreže i te gluposti. Jako je teško biti fokusiran. Mogu da poručim kao i svake godine da ćemo dati sve od sebe. Da nismo favoriti kao što smo bili ranijih godina, da smo napravili jedan veliki rezultat samim odlaskom na Olimpijske igre i da dobili smo jednu grupu, rekao sam, s kojima, svim sportovnicima koji možemo da se igramo, da se borimo i da, Bože zdravlja, pobedimo. Da ćemo sve od sebe i nadam se kao i svaki put da ćemo učiniti naš narod srećnim i ponosnim. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije je odlično igrala u Ligi nacija i zahvaljujući dobrom plasmanu na listi Svetske odbojkaške federacije ostvarila je zacrtani cilj, a to je plasman na Olimpijske igre. Najiskusniji reprezentativac, čovek koji je najviše puta nosio dres nacionalnog tima, Marko Podraščanin, poručio je da će naš tim dati sve od sebe na najvećoj svetskoj sportskoj smotri. Ovo će biti njegove 3. olimpijske igre i može se reći da je on sam postao simbol naše reprezentacije. Fenomenalan jedan rezultat posle 12 godina, ovo je 12 dugih godina, rekao bi, s obzirom da smo ovih 12 prethodnih godina bili stalno u svetskom vrhu, međutim ta olimpijada nam je i u Tokiju i u Riju pre toga promakla. Međutim, ovaj put mislim da smo stvarno zaslužili da se tamo plasiramo. Dali smo sve od sebe, pobedili smo najveće konkurente koji su nam bili i, kažem, uhvatili tu posljednju kartu za Pariz. Prvobitni neuspeh na olimpijskom kvalifikacionom turniru u Japanu prošle godine razočarao je poklonike odbojke u Srbiji, ali ipak kroz Ligu nacija reprezentacija Srbije stigla je do plasmana u Pariz. Prošle godine u Japanu je bio izuzetno jak turnir gdje nismo uspeli, kao što ste rekli, da se plasiramo, iako smo imali svoje šanse i mogućnosti. I mogu slobodno kažem da je dosta ljudi bilo skeptično i onako da je sunjalo u nas posle tog turnira. Ove godine isto tako nismo sjajno počeli samu Ligu nacija koje su nam bile i kvalifikacije za same olimpijske igre. Međutim, na kraju smo konsolidirali naše redove, došli do naše prepoznatljive igre i, kažem, sasvim zasluženo se plasirali u Pariz. Činilo se da će još jedne olimpijske igre proći bez našeg tima, ali Liga nacija je pružila novu šansu našim odbojkašima. Ipak na startu tog takmičenja stvari nisu izgledale dobro zbog uvodnih poraza. U suštini imali smo svi dugačke sezone i došli smo onako, ne mogu da kažem povređeni, ali umorni posle tih sezona. I, kažem, taj prvi turnir u Riju svakako je protekao ne našoj prepoznatljivoj igri. Međutim, onda smo ostali tamo u istoj vremenskoj zoni, odigrali 2 prijateljske utakmice protiv Argentine koje su onako već videle i pokazale da možemo da se vratimo na naš prepoznatljiv nivo. Odradili smo par dobrih treninga, par dobrih utakmica, imali par sastanaka gde smo se dogovorili bukvalno nekima od nas i ovo posljednji turnir, tako da moramo da damo sve od sebe, moramo da se posvetimo malo više i na kraju je to dalo rezultat. Ipak možda i odlučujući meč za plasman na olimpijske igre bio je susret na poslednjem turniru Lige nacija u Ljubljani, kada je naš tim posle preokreta bio bolji od Kube, koja je bila i direktan rival za plasman u Pariz. Katastrofalno smo otvorili tu utakmicu, gubili 2:0. Međutim, kažem, pokazali smo još jedno to naše zajedništvo, taj naš timski duh. Pokazali smo pravi primjer kako se bori i za nas same i za našu zemlju i eto, posle 12 godina uspjeli smo da se plasiramo na olimpijske igre. Međutim, ne treba tu da stanemo. Ovo je jedan veliki izuzetan rezultat, s obzirom da možda nismo favoriti i da budemo iskreni za medalju, međutim, nikad se ne zna. Prvo da idemo korak po korak, da se plasiramo u četvrtfinale, pa svi znamo da je to četvrtfinale odlučujuća utakmica i ako nam se potrefi dan, mislim da možemo i naše, tačnije moju sigurno, sad neću da pričam u ime mojih saigrača, karijere reprezentativne, da završimo na jedan najlepši mogući način. Odbojkaši Srbije će na olimpijskim igrama igrati u grupi sa Francuskom, Kanadom i Slovenijom. Turnir u Parizu u konkurenciji odbojkaša odigraće se od 27. jula do 10. avgusta.
U suštini mislim da na papiru smo dobili dobru grupu, iako su Francuzi sad skoro, iako su domaćini olimpijskih igara, iako su osvojili Ligu nacija, mislim da možemo da igramo protiv njih. Protiv Slovenije, koja je svakako uz Kanadu bila najveći iznenađenje tokom Lige nacija, pokazali smo da možemo da ih pobedimo, sa Slovencima smo odigrali 3-2 i to onako malo izmenjenom sastavu. Pripreme za olimpijske igre, prema rečima našeg najiskusnijeg reprezentativca, protiču odlično, a svi su fokusirani na zajednički cilj. Imali smo par dana slobodno posle Lige nacije da odmorimo, da se izolujemo malo od sporta, od odbojke, pošto rekao sam na početku razgovora da smo mi direktno iz klubova došli u ove pripreme i u neke prijateljske utakmice tamo po Italiji. I za sad stvarno, Bogu hvala, svi smo zdravi, što je najvažnije. Rivali u grupi na olimpijskim igrama su sjajne reprezentacije, ali Marko Podraščanin je uveren da Srbija može da pobedi suparnike i plasira se u četvrtfinale. Počeo sam od Francuske koja je osvojila sad Ligu nacije, koje, mogu da kažem, bili su iznenađenje, zato što tokom ligaškog dela Lige nacije nisu igrali savršeno, međutim i u nekom promenjenom sastavu, bez Ervina Engapeta Boera, koji im je prvi korektor, bez Šimenjeza Srednjaka, koji je najveći srednjaka na svetu, srednjih blokera, uspeli su da iznenade sve tamo, i Poljsku i Japan u finalu, i da osvoje. Slovenija, koja igra u istom sastavu već nekih 10 godina, vrlo slična priča kao mi, gde imaju kontinuitet medalja, gde imaju mnogo dobre igrače koji su nosioci klubova u velikim evropskim klubovima, nosioci igara, tačnije u klubovima, pokazuje da su svakako uz dobrog jednog trenera imaju svoj sistem. I Kanada, koja je isto vrlo slična priča, dobra organizovana ekipa sa jako malo grešaka, gde njihova dva primača i korektor igraju u najboljim klubovima u Italiji, gde sam imao prilike i ove godine da igram protiv njih i da mi ostane onako gorak neki utisak, s obzirom da protiv Trenta sam vodio 2-0 protiv njih, na kraju smo ispali, ali sve to lepo na kraju su sklopilo s kockice i završilo. Dobili smo ih tamo u Kanadi, jedna možda i odlučujuća utakmica za nas i za sam plasman na olimpijske igre. U reprezentaciji Srbije imamo iskusan tim koji uz mlade i perspektivne igrače može da iznenadi glavne favorite. Imamo igrače koji su dugo zajedno, a tu su i odbojkaši koji čekaju da se dokažu. Već 10 godina nismo mnogo menjali. Nismo mnogo menjali misleći na prvu startnu šestorku plus libero, sedmorku, da se tako izražim. Međutim, kao što ste rekli, mladi igrači sve više napreduju, otišli su u dobre klubove i imaće dobre uloge, nadam se sledeće godine tamo u tim klubovima, i tako da se vidi već polako da preuzimaju našu ulogu, što je najnormalnije. Sad ja imam 37 godina i možda je malo nerealno da pričam sa te tačke, ali mislim da budućnost naše odbojke leži u njima. I da, iako su mnogi skeptični i misle da nisu talentovana generacija, mislim da jesu, međutim, do ove godine nisu igrali u velikim klubovima, nisu imali dobre treninge, nisu imali jake utakmice, nisu imali taj pritisak, s obzirom da ubeđen sam da bez velikog pritiska se ne može postati veliki igrač. Marko Podraščanin je prekaljeni borac, neko ko već dugo igra u najjačim timovima sveta i kome ne manjka iskustva, a njegov uticaj na mlađe saigrače je sigurno velik. U suštini mogu dosta toga da utičem i dosta toga smo pričali generalno na temu šta jedna olimpijada i olimpijske igre znači za jednog sportistu. Kažem, velikih 12 godina nismo bili na najvećoj sportskoj smotri i pokušavao sam, i dan danas pokušavam zajedno sa ostatkom, sa starim igračima, da objasnim mladima u stvari koliko je to jedan veliki događaj i koliko će im se karijere promeniti posle takvog događaja. Kažem, idemo na same olimpijske igre ne kao favoriti, možda ne kao favoriti za medalju, ali nikad se ne zna. Odradili smo već jedan dobar posao samim plasmanom time. Mladi igrači će svakako steći jedno izuzetno iskustvo, ne samo sportsko, nego i životno iskustvo, pošto ćemo biti u odabranom društvu, što bi se reklo, 10.000 najboljih sportista s planete će biti u Parizu tih 3 nedelje. Tako da kažem, svakako taj događaj, njihova motivacija, njihova posvećenost, nadam se da će biti na višem nivou kad se vratimo iz Francuske. Igre u Parizu će Podraščaninu biti 3. olimpijske igre i sigurno može da prenese iskustva igračima koji nisu imali tu sreću da igraju na najvećoj svetskoj sportskoj smotri. Upravo tako, da nisam bio na olimpijskim igrama, verovatno ne bi ni znao o čemu se radi, možda bi slušao, samo gledao na televiziji i tako dalje. Međutim, kad čovek oseti taj olimpijski duh i te, što je Maja Ognjenović skoro rekla, leptirići u stomaku kad se uđe u to olimpijsko selo, to je nešto što svaki sportista sanja o tome. Jednom nam je izmakla medalja za malo, jednom prošli olimpijadu da smo prošli grupu u kojoj smo imali dobijenu utakmicu, ako sećate, protiv Nemačke,
išli bi na reprezentaciju Bugarske u četvrtfinalu i vjerojatno bi se i tada nešto otvorilo. Tako da kažem, ovo su moje 3. olimpijske igre i nadam se da ću na najlepši mogući način da završim jednu lepu reprezentativnu karijeru. Svi naši odbojkaši se ugledaju na reprezentaciju koja je 2000. godine u Sidneju osvojila zlatnu medalju. To je uvek bio motiv više za sve naše odbojkaše koji su igrali posle tog velikog uspeha. Ja sam zahvaljujući njima i 2000. posle same te olimpijade krenuo da se bavim odbojkom. Znam sigurno da još moja trojica saigrača iz ove reprezentacije su isto tad krenuli, koji su naravno mlađi od mene. Ali to je nekako i normalno. Prati se sport, prati se ekipni sport u Srbiji. Sami naši rezultati povlače mlađu decu da se bave odbojkom. Imao sam sreću već 2006. godine da sadašnji selektor Igor Kolaković, koji je u tom trenutku bio trener, da me poveo na svetsko prvenstvo u Japanu i da, pod navodnicima, što bi se reklo, zakačio sam tu sjajnu generaciju, te moje idole koje sam gledao do pre par godina na televiziji. I mislim da je to bilo ispunjenje svih mojih snova, da i dalje sanjam, i dalje imam motivaciju da se borim sa mladim igračima, da završim na najbolji mogući način, kao što sam rekao, u reprezentativnu karijeru. I to je nešto što me vuče i što me gura svakim danom. Ova sezona će biti poslednja za Marka Podraščanina u reprezentativnom dresu, ali na klupskom nivou će igrati i dalje na najvišem nivou. Zato je ova sezona toliko posebna za našeg reprezentativca. Ova sezona, što bi se reklo, bila idealna za mene. Iako nismo osvojili taj čuveni Scudetto kao recimo prošle godine, uspeli smo prvi put za mene lično i ne znam koji put za Trento da osvojimo Ligu šampiona. Posle 2 izgubljena finala u prethodnih 3 godine, možda ovo je prvi put da nismo bili favoriti protiv jedne dobre poljske ekipe, međutim imali smo nekih 10 dana dobro da ih spremimo, da se pripremimo za tu utakmicu u Antaliji, da ih očetkamo, što bi se reklo, 3-0 sasvim zasluženo. Od prve do poslednje lopte smo dominirali i završio sam jedan ciklus od 4 godine u Trentu na najbolji mogući način. Eto, može da se kaže da mi sad nedostaje ni jedan trofej, da sam sve tamo osvojio. Planiram da igram, pitali ste me još 2 godine što se tiče klupskog nivoa. Planiram da ostanem u Italiji, pošto i ja uživam tamo i dalje mislim da je najbolja odbojkaška liga. I kao što sam ranije rekao, i dalje imam motivaciju i želju i posvećenost da istrajem još 2 godine. O popularnosti odbojke na globalnom nivou srpski reprezentativac govori u superlativu. Odbojka se igra na svim kontinentima i ima zavidan položaj. U svetu je ogromna. I samim tim videli ste i Liga nacija i prošle godine svetsko prvenstvo, točnije pred 2 godine svetsko prvenstvo, prošle godine evropsko. Sad ćete se isto uveriti što se tiče olimpijade i volejbol volda televizije i kod nas isto koliko ima prenosa i svega. Ima sjajnih momaka, što ja znam i po Italiji i po Poljskoj. Jedna poljska sjajna generacija. Ruse će morati da vrate kad-tad što se tiče takmičenja i svega i vidim da tamo isto stvarno ima i visokih, agilnih i dobrih odbojkaša. Tako da mislim da popularizacija odbojke u poslednjih par godina teče baš onako ubrzano, da su sve više i više zastupljena deca mala koja dolaze kao s porodicama na odbojkaške utakmice i da ima što više ljudi i koji hoće da dođu na utakmicu i da vide taj spektakl, pošto je stvarno odbojka postala jedan spektakl, ne samo u muškoj, nego i u ženskoj konkurenciji. Videli ste da su svude pune tribine i da se igra od Filipina, Brazila do Kanadece u celom svetu i da možete bukvalno tokom Lige nacija svih 8 utakmica da gledate jednu za drugom, što mislim da nema ni u jednom drugom ekipnom sportu. Popularnost odbojke u Srbiji nije na nivou kao u nekim drugim zemljama, poput Poljske, gde je to sport broj 1, ili kao recimo u Italiji, gde su uvek prepune tribine. U suštini manje više svude tako u svetu. I u Argentini, i u Brazilu, sad smo se uverili isto i u Kanadi da je jedan od najpopularnijih sportova gde su bile prepune sve tribine. Meni je malo žao, pošto u Srbiji svakako to nije tako. Ako pričamo o ženskoj konkurenciji što se tiče devojčica, velika je masovnost, tako da mislim da to što se toga tiče nismo u problemu. Ni mi kao klubovi, ni reprezentacija generalno, zato što svake godine ili 1 ili 2 devojčice uđu u prvu seniorsku selekciju i to ozbiljne, jedne talentovane devojčice. Što se tiče muškaraca, tu je drugačija situacija. Mislim da odbojka nije među prva 3 sporta u Srbiji. Sad, da li zahvaljujući rezultatima ili zato što momci imaju veće ambicije i veće potrebe, mogu tako slobodno da kažem.
zato što ako se ne bave sportom, u životu može mnogo toga da im se otvori, kao što nije bio slučaj ranije godina kad sam ja počinjao, zato što reći ću iskreno, meni je odbojka bila sve. Ja sam bio posvećen toliko i zato sam ovdje gdje jesam. Međutim, mislim da imaju mnogo više mogućnosti današnje deca da im sport ne bude sve na svetu. Sad, da li je to povezano samo sa našim rezultatima što se tiče seniorske reprezentacije ili problema generalno klubske odbojke u Srbiji, zato što nemamo već neke rezultate po tim evropskim klupovima, iako je nivo lige svake godine sve više i više, gde se neki ozbiljni stranci dolaze u Srbiju, gde već financije kreiraju dobre timove po Srbiji. Međutim, kažem, generalno po obem je masovnosti muške odbojke u Srbiji. Popularnost odbojke u odnosu na druge sportove u Srbiji nije kao pre 2 decenije. Da li uspeh u nekom sportu donosi popularnost ili je kao kod fudbala, u kome nemamo mnogo uspeha, popularnost neobjašnjivo zagarantovana? Na to pitanje Marko Podrašanin ima spreman odgovor. Kako gledam generalno sport, mislim da je fudbal sport za sebe. Da je fudbal jedan ozbiljan biznis, gde se okreće ogromna lova, što bi rekli mladi, gde mladi momci možda vide izlaz iz tih nekih loših situacija, naročito iz loših manjih sredina u samom fudbalu. Međutim, mislim da fudbal prelazi u nešto sasvim drugo. Evo, sad smo bili uvereni, gledali smo evropsko, pratimo još evropsko prvenstvo. Svakako nam je žao zašto su naši fudbaleri tako loše prošli, iako imaju dobar tim, dobrog selektora. Međutim, mislim da to ništa nije slučajno. Mislim da nije slučajno zato što ako vi nemate neki kontinuitet igara, ako vi niste 100% posvećeni kao mi, ja ću uvek reći, ne za mene, nego za ovu selekciju, da je to pravi primjer kako se bori za jednu zemlju, kako se žrtvuje za jednu zemlju, gde mi, rekao sam, da se ne vraćam, imao sam samo 2 dana slobodno posle te Lige šampiona, gde bukvalno samo smo pozdravili tamo ljude u Trentu i nastavili dalje. Odbojka u Srbiji ima budućnost, ali stvaranje mladih igrača i igračica mora da se usavrši jer je velika konkurencija u svetu, smatra naš reprezentativac. To može da bude jedan problem. Već sad jeste jedan problem zato što ima, rekli smo već u prethodnom pitanju, zato što ima jako malo dece muške koje hoće da se bave generalno odbojkom. Međutim, iako su mnogi skeptični, ja mogu da kažem za ove mlađe igrače koji dolaze i koji će doći već sad na naše mesto, na mesto starijih, da su talentovani igrači. Da će igrati, već neki od njih igraju za dobre trenere, za dobre klubove, zato što jedino ako ste vi nosioc igre u dobrom klubu i ako imate neku važnu ulogu, ne mora da znači da pravite puno poena, nego morate imati neku važnu ulogu, da osetite taj pritisak velikih igara i što više igara igrate protiv dobrih klubova, dobrih igrača, samim tim ćete napredovati. Vidim da su par njih i u Poljskoj, i u Italiji, i u Rusiji, koje su najozbiljnije lige na svetu i svakako će napredovati i zato kažem, treba samo verovati, treba podržati ove mlađe igrače, treba verovati u njih i mislim da će oni sve to pokazati na kraju na terenu. Da li uspeh ili neuspeh u mlađim reprezentativnim kategorijama može da bude faktor uspeha u seniorskoj konkurenciji? Ne nužno, smatra Marko Podraščanin. Drugi faktori doprinose uspehu, ali pre svega moraju da se postave visoki ciljevi. Ne mora da znači, može da im bude samo vetar u leđa, što bi se reklo, da napreduju i da u svakoj sledećoj selekciji pokazuju neki svoj dodatni kvalitet i da generalno napreduju u igri kao ljudi, pošto ipak pričamo o deci. Moja generacija nikad ništa nije osvojila, mi smo bili 5. u Evropi, 7. u svetu, a dosta nas je napravilo sjajne karijere, da ne kažemo idealne karijere, gde niko nije mogao da sanja o tome. Generalno, problem koji može da bude za našu mušku selekciju je da je ogromna konkurencija preko. Italijani imaju jednu sjajnu generaciju, Italijani posle njih imaju još jednu sjajniju generaciju, ovi klinci što dolaze, pričamo o klincima 17-18 godina, Poljaci koji imaju, ne znam, vidim da je Nikola stalno u problemu kad treba Nik Krbić da napravi taj tim i kad treba da odredi ko će da mu igra, ali stvarno toliko ljudi ulažu, toliko imaju dobre selekcije, da kažem, može i to vidim generalno naš problem, zato što uvek ćete igrati protiv nekih sjajnih momaka, oni su recimo, što bi se reklo, popunjeni na svim pozicijama, zato što i rade i sa dizačima, i sa primačima, i sa napadačima, ali mislim da baš zbog tog masovnosti i zbog broja dece koji mogu da upravljaju toliko lako. Naši odbojkaši će pratiti i ostale mečeve srpskih sportista na olimpijskim igrama, a Marko Podraščanin otkriva koji je to sport pored odbojke koji će on pratiti s posebnom pažnjom. Ja lično volim košarku, obožavam NBA, obožavam da pratim naše igrače, sa nekima sam i u kontaktu.
svakako da se nisam bavio odbojkom, pratio bi košarku. Igrao sam košarku neko vreme, međutim, Bogu hvala, eto, kao što sam rekao, zahvaljujući našoj sjajnoj generaciji 2000-te, počeo sam ja da se bavim odbojkom. Ako budemo imali vremena, otići ćemo da pogledamo neku utakmicu, iako oni neće biti u Parizu, u Lilu, i gajit ćemo taj naš srpski olimpijski duh, podržavat ćemo svakako sve ostale sportove. Za sada, ako se ne varam, nas je 110 na olimpijskim igrama, što je jedan veliki broj za jednu malu zemlju kao što je Srbija. I svakako bi poželeo svima puno sreće i da se vratimo sa što više medalja iz tog Pariza. Kao neko ko iza sebe ima 3 učešća na olimpijskim igrama, Marko Podrašanin ima poruku za sve naše olimpijce. Vrlo jednostavnu stvar koja možda, kad ja izgovorim, i ljudima će izgledati jednostavno, a u stvari je najteže. Da budu fokusirani samo na svoj sport i na svoj trening. Pošto olimpijsko selo je jedno ludilo, stvarno. Rekao sam, 10.000 sportista, fokus jako lako može da vam ode na neku drugu stranu, plus ove današnje telefoni, društvene mreže i te gluposti, jako je teško biti fokusiran. Međutim, specifično je takmičenje zato što imate, što se tiče prevoza, ishrane, što se tiče treninga, određeni broj sati, minuta gde je sve isplanirano, gde možete biti posvećeni vašem treningu i vašoj formi. I naročito utakmicama gde se pokazuje. Tako da jedino što mogu da im poručim, osim što sam im poželeo sreće, da budu fokusirani samo na sebe i na svoje takmičenje. Igre u Parizu uskoro počinju. Šta da očekujemo od naših odbojkaša i šta odbojkaši poručuju naciji pred početak olimpijskih igara? Mogu da poručim kao i svake godine da ćemo dati sve od sebe. Da nismo favoriti kao što smo bili ranijih godina, da smo napravili jedan veliki rezultat samim odlaskom na olimpijske igre i da dobili smo jednu grupu, rekao sam, s kojima, svim protivnicima koji možemo da se igramo, da se borimo i da Bože zdravlja pobedimo. Daćemo sve od sebe i nadam se kao i svaki put da ćemo učiniti naš narod srećnim i ponosnim. Najuspešniji nastup naših takmičara u istoriji i osvojenih 9 medalja u Tokiju pre 3 godine, ali još mnogo propuštenih prilika za osvajanje odličja. Kroz objektiv ovekovečio je fotograf Ivica Veselinov. Njegove fotografije u narednih mesec dana Novosađane će podsjećati na sve ono što se desilo tokom korone u zemlji izlazećeg sunca, uz nadu da će nastup naših olimpijaca u Parizu biti još uspešniji. Fotografije sportskih idola nacije nalaze se u centru grada, u blizini gradske kuće, podsjećajući tako sve prolaznike na velike uspehe srpskog sporta, ali i podgrevajući euforiju pred najveću sportsku smotru koja počinje 26. jula u francuskoj prestonici. U promociji olimpijskih igara i naših sportista uključili su se i Francuski institut, Kulturna stanica Svilara i EU Infopoint. U okviru tradicionalnog francuskog bioskopa na otvorenom prikazuju se sportski filmovi, produkcije zemlje domaćina igara. Uoči projekcije publika imala priliku na tribini da razgovara sa našom olimpikom, stonoteniserkom Izabelom Lupolescu, kao i sa olimpijskim šampionom u odbojci iz Sidneja 2000. Vasom Mićem. Ljubitelje istorije i olimpizma očekuju zanimljiva predavanja i u Muzeju Vojvodine. U okviru trodelnog programa Kustosi istoričari predstavili su 3 zanimljive teme uz razgovore sa proslavljenim sportistima. Od Atine do Stokholma, predavanje koje obuhvata period od 1896. do 1912. godine. Zatim, godine velikih promena od 1920. do 1936. kao i tema pod naslovom Kad zahladi na olimpijadi, posvećena periodu od hladnog rata do danas.